Kalingsun kabakit ya kinong India kumba arspa angot tuntup ya kisamla pule berkebalitrai ha Israel kalawan poi ha nongba Delhi ha kastep jong kasengi thodeng. Kane kalingsun kebalawan kit ya kinong India kadai kebelam perbana da kasorkar India da ka AJ operation ban pentingna ba kinong India kebasa ha Israel kinom JIA habang jor katama den ka Israel berkile no Hamas. Hakastep sing thoding Union Minister Rajya Chandra Sekhar lopdiang yaki hakat lingsun ha New Delhi. Kinong India kil ai kublai kerpang ya ka sorkar India hapo jeng yalam Narendra Modi bakilat im na ka jingyap. Kumban syupan kan mau kile no Hamas kila hirtma ya ka Israel hakastep sing sajan kabadai ke New Tarik hadu bapalat hajar ngot kinong Israel kabadai ki jiu kila iap bat syara bor hakile no. Kumjuru ka Israel kabelah keput ya kileno Hamas kelah terbom ha Gaza kebelah syimpalat sepangut kileno bat kiman sembreo.